Hei hi All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu CVL ruata. Governor PPS Sridaran Pillai chuan voin khan CAD simun pui chongte atlo. MZP chuan CAB Parliament a pass tak du lo lan tirna voin khan a huai hot zui. Prime Minister Narendra Modi chuan CAB pass ani ta ka wanga lungai lo turin Assam mi pui te a hril. Britain Parliament harat han meka zanindar som thleng vote thak ani ang. Governor PPS Sridaran Pillai chuan voin khan chakma Autonomous District Council CAD simun pui chongte atloa. Governor hian jingdar som phale minute som panga helicopterin chongte athlenga. CAD Rest House tuala ama alomna in khom buat saya Governor chuan India ram hun kil khor berte jingami chakma Autonomous District Council tlo theya om chulom om ati thua soya India mi to phot chuan ramdan pui hnuai dikna chanvoin angtlang vek an neya mun kil khor berami point khopuyami te ang bokin hriselna zirna inkalpona le inbiak pona tha kan phu vekani ati masona konga CAD si huam chung anla hnufual bik le chu poi ati thua soya political party sang ta chu Paul Big soilawa lungrual taka an tho ho phot chuan mun hnufual ni reng bik lovin masona na satak atheng theidon ti hria tumthu mun neya thok turin acha ani CADC Chief Executive Member CEM Purasik Mohan Chakma chuan inlom na thule CADC din huntlang puya soya tuichong bial tu MLA Dr. BD Chakma point ADC ten thunei na sang jok an nei theina na malak pui turin governor hi angen ani governor lom na in khom manzo hian CADC Rest House at lom ngai pole political party sang hruai tu tele CADC lam ho tu tenen in kom ho na hun buat sa ania hemi nu hian governor chuan Chongte Community Health Center atloa chonhudan ni le chan ve khan Aizawl lampanin helicopterin athok chuak le ngal ani Nabard le World Vision Trangkopin an huai hot ni hi o self help group te masona tura buat sai scheme for promotion of self help group sensitization program for SHG ti chu ni hi kalta chung khan longtlai press club a buat sai ani khanna hi SHG pualania ani ni na hian bank linkage chungchang zero ho ani thunga he program a hian SHG member tele bank lam te chuan in po thlang takin hun an mang ani training hi pu HL rin oma project coordinator World Vision le pu evanti Monsung district development manager nabat ten kai hruin SHG te tana scheme sang le ham thana te in hriatania he huna hian pilal lupui lead bank manager lunglei ba ka State Bank of India, Mizoram Rural Bank le Mizoram Cooperative Apex Bank ten thu an soibaka SHG ten bank ne na an tho hona konga an ton hriat chi sang te an soibokani longtlai district a hian SHG zasari chuang an oma chungzinga group za somnga palita chuan bank loan lato in engamosa chuan an loan lakte an rule zo to a loan dang an lak to line group then khat bank loan lak tum adil na submit to la pek chhuah lo te po an ombok ani mamit DC Dr. La Rosama Hovin voin khan mamit chimveng oime hola mamit officers club buat sain mamit khopui chunga zirlai tetan an malam huna an kaldan turle hlotlina turake an pen thena tura fuina hun career guidance and counseling nei ania Dr. La Rosama chuan MOC in zirlai te ma khongaya career guidance and counseling buat sai na chang an hria chu lom om ati thua soya zirlai te chu mithiam jok te thu soi thataka ngai tha zom tum theu turin le an zirlai theu te taima taka zira ramle namtana mi chen fa om takni tum turin acha ani he huna hian ma mit khopui chunga officer ten thu pui thanbik mangin kal khom te an zirtira career guidance and counseling program a hian ma mit khopui chunga high school zirlai thahnem tak an telani Mizo Zirlai Paul MZP General Headquarters Executive Meeting Thurel Angin Voin Khan Vanapa Holkota Citizenship Amendment Bill CAB Parliament pass tak du lo lantir zui ania Lok Sabha MP Pusila Rosangan Parliament CAB at hop thu asoi chuaba ka CAB du lama vote ape chu mipuite phatsan na ngain Mizoram MP Pusila Rosangan le CAB pulu tu Union Home Minister Amit Shah telim hal ani heti lai hian Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan CAB 2019 kaltlang puilui anita chu andemin apoi kan ti takzet ti an soya CAB in Mizoram a huam lo ta ka wang hian Mizoram hi ahim ta ti na ani lawani antia CAB hi ataka kalpui ania
thenom ram hrang atanga sa khodang zui tu makta duai tam tak an lo pem lu chuan mi puite an chep zual don ani anti MNF party point thu chua siamin CAB in Mizoram a huam talo chu lom om anti thuan soilea hemi chungchanga hian mi tam tak soisel lo chungin MNF chuan neda NDA lu khungin a chunga tangin na satakin CAB ado dalani antia hemi konga MP pusila rusanga malak na po achuan om tak zetani anti NGO le ko than mai ba ka zoram mi puin lungrual taka CAB ando na chuan ra tha achua ani anti bok NGO Coordination Committee Central UMA MUP MHEP MZP MSU meu point December ni rukhan Union Home Minister in ILP nei state le schedule area te a huam lo tur thu alo thilawangin lom omanti thu thu chu asiamin an lo tar lang towa CAB in Mizoram a huam teltir tak lo awanga Mizoram MP pusila rosangan Prime Minister le Union Home Minister te hena lom thu soya lom na entirnan CAB a support ta chu ati tur tak tia MNF chuan angayani anti MPC party le Prism party te chuan kumthar sangni somnia village council local council le Aizawl municipal corporation electiona symbol pakhat manga in thanam ha chonni se anti Voin Khan MPC party le Prism party 10 MPC vice president puthang luaya kai hroina in MPC party office joint meeting anneya kumin sangni som poko chunga ramtana an malak ho an thlir leta kumthar sangni somnia malak dan tur an rel ho bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan Citizenship Amendment Bill pass ani ta ka wanga lungai na tur awm lo thu Assam mi puite a hril Narendra Modi chuan tu te main an digna le chanvo an ni na le namzia rang moi takte chu an labo don lova moi takin aparvul zel don ani ti Twitter kaltlangin asoya Prime Minister chuan India dan puibung le changin asoi angin sarkar lai pui chuan Assam mi puite politics thil nam tong namzia le ramlei lung dan te chu avong him tlat don ani ati bok Assam akot bungruk na chuan Assam mi puite namzia rang vantlang nun tong man le ni na ba ka ro chun thil te nen lam ahum hala avong him boka achom nung zel don ani ati Assam Guwahati Dibrugarh le Jorhada te buaina om theivengin sipai te chu ral thuam fam kim nen flag march nein anveiwa ka dan le thupek ken ko na lampo officer senior ten anvil reng bokani Dibrugarh district Duliajan police station officer in charge Sunizan Lamkhan CAB du lo na lantir tu tenen an in epna a hliam ani state sarkar chuan dan le thupek ken ko na lam vil turin IPS officer pathumaruata lam nai tlan rel te chu voin hian din tir vek ani CAB du lo na lantir wang hian Guwahati le Agartala a Ranji trophy khelmek po voin hian chol lailok ani bok Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal chuan mipui te chu Citizenship Amendment Bill awanga buailo turin a hril Sonowal chuan namnun phung tong le politics ramlei lunglua dan zongjong te chu Assam akotin ahum halvek thu asoya Prime Minister le Union Home Minister point sarkar lai pui chu Assam akot bungrukna mangtura an soivek to thu asoyani Britain Parliament tharatan in thlanmek ania zan indar somthleng hian vote thlak ani ang si zaruk somga omna Parliament in thana hian chu tu sangthum zathum somni pahni an om ani tuntum in thlan campaign a hian European Union atangin Britain chu atum nai ti chu soilar ani a Conservation Party mi Prime Minister Boris Johnson chuan tamberni na an hau abei sei thule thathara chuan European Union atanga Britain alak chhuat thei tur thu asoi ani Chanchinthar puan ti top main Chanchintlang pui Governor PPS Sridharan Pillai chuan Voin Khan CAD simun pui chongte atlo MZP chuan CAB Parliament pass tak du lo lantirna Voin Khan a huai hot zui Prime Minister Narendra Modi chuan CAB pass ani ta ka wanga lungai lo turin Assam mi puite a hril Britain Parliament har thlan meka zanindar somthleng vote thak ani ang chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani